Horas, selamat pagi. Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Bani panorang sogoton, paima hijalohita rigapan sigando pari. Nagabe ayat tarian bata sogoton martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Bani hidup ni hurmu. Narup layak-layak kon ari nama diar huban nami jana bani panorang sogoton. Ibagas nasyol memukah pargoluhan nami. Beri hama hapentaron na humbamu. Ibagas nalahu mangarusi hatamu. Asesa ganjang niarion. Wag ibagas malas niuhur. Pangarapan. Sunay agi hapor sayaon hanami. Lahu makurjaon horjanami si ganupari. Pitah bahen sangat mikuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapak inang, kurian nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape nasyam marianan bani panurang sogoton naboy isi sehanami. Marhitehun ni channel YouTube on. Malasuhurta. Rigapan si ganupari bata sadarion hari Rabu tanggal 10 November 2020 sada. Aima tersurat bani buku Podah bindu 20 sia ayat 25 nama katahon senon. Biar dopak jolma membahen hona siding, tapi hona ondingan do namar tenger niuhur bani Jahoba. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Adong do gati itangar hita podah nama katahon sonon ubani niombah. Ay mada bapa malo-maloma ho pasiat kon dirimu. Ay mada inang malo-maloma ho pasiat kon dirimu. Jenges tumang jana sudap hataon tapi maknani sa sitong ni negatif. Malo-malo pasiat diri mararti doai boy doai negatif ni membuat-buat uhur. Boy dohuma negatif ni merakalakal janah. Boy huma negatif ni gabe bahatan ma madabuh hubani mabiyar dopak jolma. Ay maase marhitihon ni rigapan si ganupari bata bani panurang sogoton. Ipasingat marhitehon ni buku Podah on. Halak na biaran dopak jolma membahen gabe hona siding. Ijamalang hona siding anggo makorjahon horjatta si ganupari pehita halani mabiar mangidah jolma do. Ijamalang hona siding kita anggo makorjahon horjatta hita pitah laho membuat-buat uhur ni jolma do. Anggo makorjahon horjatta hita pitah laho mabiar bani halak naligando. Totu ijon manok kaneyai ase anggo dong memukah ni motivasi ni janah latar belakang ni onjolan ni domma negatif. Aima halani biar dopak jolma domma jelas tene hona siding artini ai buah ni pe hasil ni pe negatif mahomani. Tapi hona ondingan do namar tengir niuhur bani Jahoba. Marbeda tumang Bapak inang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas perguluhanta halak na biaran dopak jolma makorjahon sada horja pakon namar tengir niuhur bani naibata. Artini ai ibagas na makorjahon sada horja halak na porsaya seng halani mabiar dopak jolma. Lang mabiar ia ihagigihon. Lang mabiar ia lang iparkawan halaniaha porini pe halak na porsaya ihagigihon
halani manggulu ibagas hatani ne bata, manggulu ibagas harosu ni bata, manggulu ibagas aturan ni ne bata sendiri do mangundingi halak na porsaya. Ay maase lang perlu hapeni hita marponok atap manutup identitas ta. Totu buido ay masa ito nga tangah taon. Misal ni halani Kristen hita, mabiar hita bani sadapan orang, lang dapotan horja hita, ipunop kon hita mamurgatta, gabi magu mamurgatta ay. Ujung niya lang ibotoh kita be murga ahita. Sanggay sukun halak, masih lang adong murgamu bani KTP mu, masih lang adong murgamu ibahin ham. Naido halani mahol manginday horja anggo dong morga. Naido anggo na marbisuk. Bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Marbisuk na si sonayay ay buah ni pikiran ni jolma. Marbisuk na sa sitong ni Aima, totap makurjahon horjata si ganupari, jana totap humani pataridahkon identitas ta. Ise duhita, halak na sonaha duhita, halak na totap duhita, mabiar bani na bata, atap halak na biaran hita dopak jolma. Ijin hita biaran dopak jolma, ijay mahita gabi hona siding. Tapi ijin hita martengir niuhur bani na bata, iha gulukon hita hatani, iha holongi hita parentahni, jana ihorjahon hita harusu niuhurni. Porini pe hita Kristen, porini pe hita marmorga, porini pe hita iagion halak halani haporsayonta, nebatado na mangundingi hita. Artini ay haporsayonta maningon tetap tuguh. Ay maase ibagas na makurjan horjat ta sigano pari pe sonay mahita. Halani nebatado na mangundingi hita, totu haganupan horjata ihorjahon hita ibagas malas nihur pitah bahin sangap ni nebata lang lahu mangindai sangapta jana lang komani halani mabiar dopak jolma. Ase porini pe buah ni ibagas parguluhan tahun ibagas horjata, tetap kita hormat hubani halak naligan, tetap hita pokut bani horjata, haganupan ay ihorjaon hita, halani martengir niuhur bani nebata, sedo laho membuat-buat uhur ni jolma, jana sedo halani mabiar hita dopak jolma. Ase dingat kita mak, saganjang niarion, anggo tetap duhita, martengir niuhur bani nebata, aha penani horjahonta, say naman jadi do, halani nebatado na mangundingi hita bani ganup horjata saganjang niarion. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata bapa nami na marhabang senobriatas. Malas tumanguhur nami marhite hatamu. Ipasingat jana iparatah-ratah kam tong-tong harus unihurmu si haguluh konon nami. Halanya ipajonam hamma hatamu nagabi onjolan ni haporsayon nami. Ibagas nama korja kon horja nami sa ganjang nyeron. Ase barang ahap itongon Tuhan. Nani horja konon nami sa ganjang nyeron. Totap ma ipataridah kanami. Tenger nihur nami. Jana malas nihur nami. Ibagas ganup lahuan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalaman ay merapakon tonggo namion. Amen. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persoalan itu na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bat taganupan bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat. Horas, salam.